Povodom početka nove školske godine, Ušće shopping centar i portal najboljamama.na-svetu.com organizuju besplatni zabavno-edukativni program za decu i tinejdžere pod nazivom Počinje škola u periodu od 30. avgusta do 2. septembra. Šta očekuje školarce, roditelje, reći na naše gošće Tanja Vrečko, učiteljica osnovne škole Mladost u Beogradu i Jovanka Lazarević, urednica sajta najboljamama.na-svetu.com. Dobro jutro, dobrodošle u novi dan. Dobro jutro. Pa hajde da čujemo, dakle danas počinje program. Šta ste pripremili sve? Pripremili smo jedan jako bogat i raznolik program za decu i tinejdžere, da naglasim da očekujemo njih, starije, koje je teže privući. Program počinje danas, kao što smo rekli, sastoji se od celodnevnih aktivnosti i radionica. Znači, deca imaju šta da rade od 10 do 10. Ovo je već treća godina kako smo u Ušće shopping centru. Radimo ove godine sa najboljim edukatorima Srbije i sa njima smo odradili veliki broj radionica. Naprimjer, nastavimo da deci približimo čak i oni predmete koji važe za bauk, recimo matematika i fizika. Dobro. Tu će raditi, na primjer, pčele i matematika, šta imaju zajedničko, zašto su pčele dobri matematičari. Na fizici ćemo praviti strujno kolo, tu mogu roditelji da se pridruže. Zašto se kaže pametnosti kao pčelica. Dobro. Tako da, osim toga, i informatika, i psihologija, i srpski čak. Ostale aktivnosti, van, da kažem, nastavne aktivnosti, pošto je ceo festival interaktivan, znači deca bukvalno sve probaju, rade, tu će moći da probaju sport, balet, muziku, glumu, fotografiju. Dobro, dakle, mogu da izaberu ili moraju da prođu i radionice? Ne, mogu da izaberu. Ceo program je na sajtu najboljamama.na-svetu.com i tu mogu da pogledaju. Nije obavezna prijava na radionice, nama znači zato što možemo da odredimo otprilike broj učesnika, ali mogu tu da pogledaju i da odrede šta ih zanima. Sad, kako im približiti te predmete koji su bauk, matematika, fizika? Pa predmeti nisu bauk, kako im ih približite na jedan kreativan, zanimljiv način, njima blizak, kroz igru, kroz interaktivan rad, gde nije bitna samo reč nastavnika, gde je nastavnik negde koordinator aktivnosti i potrebno je da ih zainteresujete tako što ćete im povezati predmete koje vole sa sadržajima iz predmeta koji su im možda malo teži. Tako da... Koliko je to teško? Šta znači, da vas pitam, je ovo biti dobar edukator? Pa... Pretpostavljam da su, kada je Udruženje Živojin Mišić organizovalo prosto konkurs za najbolje edukatore Srbije, tu su imali pravo da se prijave nastavnici koje su prijavili ili njihove kolege ili roditelji, čak i đaci. Mene konkretno su prijavili đačke roditelji. Da, i poenta najboljih edukatora Srbije je to što su svi ljudi na jedan drugačiji, neobičan način, ne da kažem svakidašnji način, prilaze nastavi. Dosta se spremaju za nastavu, jer da bi jedan čas izgledao kao da je trajao 5 minuta, iza toga stoji jedan veliki rad, razmišljavanje, igrica, zanimljivih aktivnosti. Dobro, mislim da to deca prepoznaju, dakle, vrlo dobro svi oni znaju ko im je omiljena učiteljica, nastavnik, gde im je lepo na času, a gde još im je. Pa naravno, kad su posle tog časa lepo raspoloženi, kad žele da taj čas još duže traje, onda je to prava stvar, znači da smo uradili dobru priču. Jer matematiku, konkretno radionicu brojeva od 1 do 10 sam organizovala tako što smo prvo imali fizičke aktivnosti gde su deca trčale, pravila skupove, onda smo dobrojavali tako što su se ređali jedan iza drugoga, recimo do 5, pa smo imali radionicu gde smo brojeve oživljavali, gde su brojevi, oni su docrtavali oči, uši, suknjice su pravili od različitih materijala, tako da je deci to sve zanimljivo i na drugačiji način, čak i deca koja su starija, koja su 3. 4. razred, njima je apsolutno bilo zanimljivo cijela ta priča i koncept takvog rada. Znate što moram da vas pitam, evo, bliži se dakle taj 1. septembar, polazak dece u školu, kako pripremiti uopšte, pogotovo đake i prvake, pa i roditelji? Mislim da je to stres i za decu i za roditelje kada se kreće. Pa ja mislim da je to nepotreban stres, jer je polazak u školu jedan novi period u životu koji bi zaista trebao da bude lep i koji jeste lep.
I mislim da roditelji možda malo veću imaju tremu od polaska i tu tremu negde prenose deci. I moj je savjet da treba vrlo veselo, razdragano i srećno da uđu u jedan novi period života i da sam sigurna da će im svaki učitelj pomoći najviše što može u tome da im olakša taj period detinjstva i da im škola izgleda kao druga kuća. Da. Kako reaguju deca kada su u pitanju ove radionice? Koliko su oni reaguju odlično. Imamo, nažalost, roditelje kojih malo moramo da idemo, ali deca bi se zadržala cijel dan. Cilj celog festivala je da poveže pozitivne osjećanja sa početkom školske godine i mi pozivamo decu da u stvari proslavimo školu, jer oni mogu uvek puno toga da nauče na svakom času, oni su željni, oni su radoznali, tako da budimo kreativnost, postavljanje pitanja, tražimo odgovore na pitanja. Da, jer ove mlađe generacije, ispravite me ako grešim, nekako mislim da su više okrenuti internetu, igricama. Po meni i tamo oni mnogo toga nauče, samo ih treba malo usmjeriti, nikada nije samo jedno dobro. Tako da mi organizujemo se, imat ćemo na primjer i radionicu kompjuteri bez struje, tako da eto i to je, da će učiti binarni sistem, tako da je odlično. Dobro je da deca, oni naravno da koriste i sada prosto era računara i interneta, ali ako ih dobro usmerite, nisu oni samo zainteresovani za računare, zaista, i nisu neko ko bi proveo sve vreme ako im ponudite neke druge mogućnosti i ako im dozvolite da misle, da kažu šta misle i da razgovaraju sa vama kao ravnopravni. Upravo to. Dobro, pozivamo naravno i roditelji i decu danas da dođu u Ušće od 10 do 10, ali tako? Da, do subote ste tu. Hvala mnogo na gostovanju. Hvala vam.